U organizaciji Crvenog krsta Novi Bečej u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine danas je u prostorijama novog opštinskog udruženja penzionera u Novom Bečeju održana akcija dobrovoljnog davanja krvi, gde su ovu dragocenu tečnost donirala 62 dobrovoljna davaoca, od toga 3 žene, dok je njih 4 ovo humano delo učinilo po prvi put. Mogu vam reći da je odziv izvanredan, obzirom da je jul, avgust mesec, ti meseci koji su letnji su obično deficitarni. Mi smo apsolutno zadovoljni akcijom. Ja sam na samom startu zaboravio da vas pozdravim u ime opštinske organizacije Crvenog krsta. Hvala vam što sve ove naše akcije ispratite, što to ode u etar i što ljudi vide u stvari šta osnovna organizacija između ostalog radi, a to je između ostalog ovo dobrovoljno davalaštvo krvi, pomoć ljudima u mnogim situacijama i jednostavno pomoći ljudima kako god je svakako pozitivna stvar. Naredne 2 akcije održat će se već sutra u četvrtak 22. jula, gde dobrovoljne davaoce očekuju prvo u Domu penzionera u Novom Miloševu od 8:30 do 11 časova, a zatim i u Omladinskom domu u Bočaru od 11:30 do 12:30. U Novom Miloševu je planirano da će doći negde oko 40 ljudi. Za Bočar je planirano nekih 15-ak, obzirom da je to, znamo svi da je to najmanja mesna zajednica na teritoriji naše opštine, ali nadamo se da će tamo biti 15-ak ljudi. Pa danas mi je 31. put. Ono što mene motiviše, tako da kažem, to što sam ja dobio pre 20 godina kao dete. I smatram da treba uzvratiti na neki način, to je neko moje mišljenje. Ne samo radi toga, nego i uopšteno treba pomoći. Kao što sam više puta naveo, imamo male dece, dosta bolesne, stare, žene, trudnice. Iskren da budem, a da pojednostavim, ne boli ništa, naših 5 minuta nekom život znači. Iz Crvenog krsta još jednom apeluju na sve one koji su punoletni i dobrog zdravstvenog stanja, a naročito na mlade, da se odazovu i već na narednoj akciji nekome spasu život.